Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Rezervni položaj. Sa nama je danas gost, ekskluzivni gost, bez danjeg želim tako da ga najavim, zato što zaslužuje, poznati panslavista i politički aktivista, gospodin Rene Puloh. I on nam se direktno javlja iz Slovačke. Rene, dobrodošli kod nas u studiju, ovako što se kaže preko kamere. Dobro večer svima gledaocima i svima pametnim, dobrim i Slovenima u svima državama koji prati tvoj kanal. Hvala Rene. Pa evo ovako, pošto su stvari izuzetno aktualne i pošto smo dobili dosta zahteva od gledalaca da u stvari saznamo šta se trenutno dešava u istočnoj Evropi, dakle bliže Rusiji definitivno nego što smo mi, jer mi dobijamo ovdje informacije da tamo vri. Ja sam se sa vama čuo privatno kada smo ugovarali emisiju i tu je stvarno bilo fantastično zanimljivih detalja o kojima ljudi ovdje u Srbiji pa i u Evropi pojma nemaju, a koji su jako bitni i koji su u stvari egzaktne činjenice. Prvo pitanje za vas. Zašto u, recimo, Slovačkoj nisu toliko masovni protesti protiv Ukrajine i protesti koji podržavaju Rusiju kao što su, na primjer, trenutno u Češkoj? Tako što se nas tiče, mi smo jedan od najboljih primjeraka toga kako rade američke države i njihove tajne agencije na podeli ljudi na one i ove, i tu su oni uspjeli, u stvari većina Slovaka se slaže oko pitanja Rusije, ali onda dođe neko to političko pitanje i ljudi se dele na leve, desne i tako dalje. Rene, vi ste mi u privatnom razgovoru sa mnom rekli kao da Slovaci jako puno u stvari održavaju protesta koji su manji po obimu, ali se jasno vidi ta jedna podrška koja, ukoliko naši gledalci nisu znali, dolazi do jedne frapantne cifre da 70% Slovaka, podsjetit ću, Slovačka je po teritoriji otprilike ista kao Srbija, maltene ima isti broj stanovnika, 70% građana Slovačke podržava Rusiju. Ono se procenuje od 70%, možda čak do 85%. Sad, ljudi dođu, ima puno skupova, ali više se krenulo van glavnog grada Bratislave, zato što to je grad liberaša i ljudima jednostavno dosadilo da idu u Bratislavu ili da idu preko cele Slovačke. Tako se počelo da se prave u raznim gradovima, da rade razne političke grupacije ili političke stranke, a najgore je to što jedni ne žele sa drugima, drugi ne žele sa trećima, zato uvek dođe po 20.000, a nikad se ne skupi. Ako bi procenili, onda bi ako bi pogledali svaki skup, onda je možda došlo i preko 200.000. Ali ljudi se dele i neću da se slože. I nažalost ljudi kod nas još nisu došli do tog da je više neki taj cilj nego to deljenje na stranke. To nažalost kod nas, iako ja vidim da baš Slovaci imaju tu historičku dužnost da ujedine sve Slovene, ja mislim da se to će baš desiti kad se ujedine Slovaci kao narod i ću svi da vuču u jedan konac. Nažalost, to do danas nije se desilo i zato se još nije desilo da se ujedine Sloveni kao takvi. Milice, digni zvuk. Vuče, digla sam, nisi trebao to da kažeš. Sjeći ću, nema veze. Dobro. Rene, međutim,
šta je interesantno, dobro sad ako tako gledamo, onda su i Ukrajinci koji se sada bore na strani Zelenskog i koji tamo ginu po rovima na frontu braneći nacistički režim Volodimira Zelenskog, takođe Sloveni, čak ih je pohvalio jedan visoki vojni zvaničnik Ruske federacije i čak je rekao da nije čudno što Ukrajinci pružaju tako jak otpor Rusima, jer to su isto Sloveni kao i oni. Međutim, Rene, pitanje za vas interesantno je da su svi glavni gradovi u istočnoj Evropi, uključujući evo u ovom slučaju i Bratislavu, jedna košnica liberaška koja se skupila na jednom malom mestu, svakako ih ima manje, ali u Bratislavi je navodno centar svih dešavanja. I onda vi kada gledate slovačke medije, koje ja zbog vas povremeno pratim, vi prosto ne možete nikakvu objektivnu sliku da stegnete šta se zaista u Slovačkoj dešava i ko podržava Rusa, ko Ukrajince. Pa to je broj jedan. To je slično kao Slovaci dobijaju vesti o Srbima. Svi u Slovačkoj isto misle da ono što radi Vučić, da je to što radi Srbija. I vidim kad se nešto u srpskim vestima odradi nešto, recimo češka vlast, ono se prodaje kao da je to želja Čeha, nego jednostavno nije. Nije ni u Slovačkoj isto to. Kao što sam rekao, skupilo se oko 1 milion glasova za referendum da ova vlast, predsjednica državi, da oni odu sa vlasti. Jednostavno oni to ignorišu. Ja sam siguran da niko u Srbiji nije pisao da su Slovaci skupili 1 milion glasova da ova vlast ode. Ali jednostavno svi vide neke, i to recimo moglo se videti u doba malo prije, da kažem, kad su pravili Slovaci proteste i tu se vidjelo baš ta liberalna stranka Slovačke, gdje recimo na taj protest protiv tog nekog okršavanja ljudskih prava je došlo negde 40.000 Slovaka i liberali su pravili kontraprotest na koji je došlo 300 ljudi. Tako tu se jednostavno vidi koja je njihova snaga, ali sa druge strane oni drže sve medija. Mislim, tu se vidi u Slovačkoj jedan gospodin iz Amerike, zove se George, sa lepim prezimenom, da on drži sve slovačke medije. I tako te medije, oni nikad, recimo kad mi napravimo skup, oni kažu tu je bilo par stotina ljudi. A kad njih pitate dobro, pa tu je bilo 20.000, kako par stotina? Oni kažu lepo, pa i 10.000 je par stotina. Tako, oni u fazonu kao oni ne lažu, ali kad dođe do nekih njihovih skupova, naravno oni daju veću snagu ili veću silu tom skupu nego što on u stvari jeste. I u stvari te njihove medije rade na toj podeli nas, zašto i mi se ne ujedinimo, zato što oni u stvari krenu taj rat jedni protiv drugih, kao što su okrenuli, narod je podelen na ove i one, i tako oni još uspjevaju da podele i te one na još sitnije grupe. Pošto naravno, ako podržavaš Ruse danas, to znači da si neonacista, fašista i najčešće nas zovu majmuni ili ološ. Rene, teško da možemo da nazovemo nešto podelom. Mislim, ovde u Srbiji se koristi prilično sličan rečnik kada to, recimo, vladajućem režimu odgovara. Onda ljudi kažu Srbija je podeljena. Srbija u suštini, kao ni Slovačka, uopšte nije podeljena, jer kad kažete podeljeni, vi onda mislite na 50-50. Ovde se radi o dva tabora. Radi se o, recimo, konkretno kod vas, o taboru građana Slovačke koji čine od 70 do 85% ljudi koji žive
za to doslovce, to smo već pričali o tome, pa mogu da iskoristim taj izraz, da Ukrajina doživi vojnički poraz. I postoji jedan manji, naravno, deo, a to mediji zovu tom, recimo, kao drugim delom Slovačke, koji čine možda 15 do 20% u vrh glave, koje čine liberaši. Sada pitanje. Da li se trenutno kod njih osjeća ta vrsta gneva i besa, kao što smo videli na ovim mitinzima u Češkoj, gde je izgledalo kao da će svakog trenutka građani Češke krenuti da upadnu u sopstveni parlament? Ovako. Da počinjem sa Češkom. Što se Češke tiče, ja mislim da tu je jedina sreća da niko nije zloupotrebio ti ljude. Pošto ako bi tu je bio neki čovjek koji kaže ajmo krenemo na njih, oni bi krenuli. Pošto mislim da je ljutnja u ljudima dosta velika. Čak ni policija ne reaguje zato što policija vidi tu nema šanse. Ono se kaže da je bilo 70.000 ljudi, nego stvarno je bilo oko 150 do 200.000 ljudi. Ali samo ti ljudi, tu nije bilo čak ni toliko mesta da se ti ljudi meste na tu pijacu, tako ti ljudi su se okretali. Zato se nije u jednom trenutku vidjelo svih tih 200.000 ljudi. Ali koliko znamo, bilo je tu oko 200.000. I sad, jedino što jeste da niko ne zloupotrebava tu njihovu energiju. Naravno bi moglo se uraditi to da neko od tih ljudi kaže ajmo krenemo na njih. Za sad to se nije desilo i mislim da i policija vrlo dobro zna da ako bi oni krenuli u bilo koje tenzije, da to neće dobro završiti. U Slovačkoj ja čak mislim da pojedini opozični političari koji kao stoje na strane ljudi rade to namerno da bi tu agresiju iz ljudi malo ispustili, da se, ako da možem da kažem, da se ne desi sranje. Slovaci su malo agresivniji od Čeha i zato moraju sa nama baš onako da rade, da mi bi se ne ujedinili i da bi, kako da kažem, da ispustimo tu paru, da se ono ne skuplja u ljudima, tako oni nas dele lepo da bi ti ljudi ne došli do jednog mesta i da ne krenu. Zato što mogu da kažem, vlasti na Slovačkoj čak ni ti liberali njih ne podržavaju. Pošto bukvalno kod nas tu su neke budale koje to je van mozga. Da kažem, ako 70% Slovaka podržava Rusiju, onda 90% Slovaka ne podržava našu vlast. Tako znači, još 20% od tih liberala je protiv te vlasti koja je trenutno kod nas. Znači, i oni to vrlo dobro znaju da može to vrlo brzo da se preokrene i ta energija u ljudima jeste, ako bi neko rekao ajmo na njih, ljudi bi krenuli. Rene, mnogi od naših gledalaca ne znaju da je George Soros zadnju deceniju njegove fondacije i podgrupe tih fondacija, naravno nevladine organizacije su u pitanju, napravila neverovatno velike investicije u Poljskoj na području svih medija. I želeo bi prosto da nam tu jednu situaciju malo objasnite, jer ljudi misle, znate, pa možda u Slovačkoj nije tako strašno kao što je u Srbiji, mi smo zemlje iste veličine, drevni narodi, čak negde ima i istorijskih sličnosti, ali koliko sam ja uspeo da shvatim,
I sad izvinjam se gledalcima što malo jače pričam, imamo naravno kao i uvek malo problema sa vezom. Rene, u Slovačkoj su mediji potpuno okupirani i svi vrte jednu te istu liberašku retoriku koja uporno podržava Ukrajinu, Bajdenovu administraciju i Evropsku uniju. Ovako, da krenem prvo malo smešno ili ozbiljno, kako god ko shvata. Vratim se na tu historiju kad ste vi, Vuče, rekli pa imate vi našeg kralja pored cara Dušana u skupštini, imate kip kralja Kocela koji krene iz mog grada, iz Njitre, i on se nalazi u skupštini u Beogradu. Zato što je naša zajednička država nekada bila Blatnograd, što je danas Balaton. A sad da krenem na ono pitanje, kod nas sve mainstream medije su držane ovim gospodinom Đorđom, kako sam ga već pomenuo pre sekund, znači potpuno. Naravno, ima kod nas recimo neke investore koji su investovali u neke dva alternativna medija koje su konzervativna medija. Te medije imaju više pratiolca nego te mainstream medije. To je prvo što njima smeta. Što ljudi, ili Evropska unija je čak rekla za Slovake da smo mi najveći konspiratori u celoj Evropskoj uniji, što mi ne pratimo mainstream medije, nego pratimo alternativne medije. I kao tu je njihova priča što smo glupi i ne verujemo u mainstreamu zato što smo vanzemaljci, ili kako da kažem. Jednostavno oni, ima više tih alternativnih medija, naravno, ima iz Amerike recimo Infovojna, Infowars i drugih alternativnih, recimo za vreme one zadnje 2 godine koje su bili, oni su to isprobali kako da blokiraju sve alternativne medije. Jedino nisu uspeli taj Infowars da izbace iz etera, ti su uspeli da prebace svoju stranicu negde u inostranstvo, gde ne važe zakoni Evropske unije, niti Amerike, niti ne znam da li je to bukvalno bio neki Bahrajn ili negde ovde, ali oni su jednostavno uspeli da nastave svoj rad. I ostale medije, iako njima sudove priznali da su bili u pravu, da država nije bila u pravu, nažalost, sad je država bukvalno napravila novi zakon, pošto u zakonu stoji da je, ili u Ustavu stoji da je cenzura zabranjena. Pa oni su sad izmislili novi termin i to je dezinformacija. Tako oni više ne cenzurišu, nego brane dezinformacije. Bukvalno je bio prije 2 dana neki Sorošov radnik iz Slovačke koji radi za njegove nevladine organizacije, i on je tu i objašnjavao kao u fazonu te dezinformacije su u stvari informacije koje nisu ni lažne, nego zavisi ko postavlja te informacije, i to njima smeta. Njima ne smeta što oni kažu istinu, nego njima smeta da ljudi ne skapiraju tu istinu tako kako Zapad želi da bi oni ju skapirali. I tu je taj problem, i zato se to ne zove cenzura, nego dezinformacije, i zato ću uskoro ponovo da budu sve alternativne medije u Slovačkoj zabranjene, i to je jedini razlog, ono što smo rekli, što ima Rusija tako veliku podršku u Slovačkoj, i to nije dobra reklama za oni koji su na vlasti, zato što recimo naša predsjednica je prije par dana dobila ocenu za borbu protiv Slovaka koji podržavaju
Ruse i to se zove ocena slobode koji su njoj dali neki nemački liberaši. I ne može ona imati ovakvu ocenu ako 70% Slovaka podržava Rusiju. Tako treba hitno sa time nešto da se uradi, koje ponovo zname narudžbina od gospodina Đorđa. Rene, ja ne znam naša publika da li uopšte ima tu informaciju, ali ono što je apsolutno neoboriva činjenica je da ni jedna država Evropske unije nema toliko političara koji podržavaju Rusiju. I samim tim je Slovačka, i upravo zato i pravimo danas intervju sa vama, zemlja koja je u ovom trenutku jedan veliki trn u oku Evropskoj uniji, najveći zajedno sa Mađarskom. Tu je čak u vreme ovih zadnjih 2 godine, tu je bio prvi problem, kao što ste pomenuli Mađarsku, da smo i mi kupili taj Sputnik. Ali i to su u fazonu, ima i u toj koaliciji u vladi ima jednog čoveka koji on sebe zove konzervativec, ali na vlasti je sa liberalima. I on je bio taj koji je bio odgovaran za to što je kupio taj Sputnik. I to je bilo naravno već tada to je bio nenormalan problem. Tu se pravila tolika hajka, to su bilo, odjednom je od vakcine bilo oružje, propaganda Kremla, ne znam što sve moguće. I u fazonu mi samo nastavljamo, tu se u te 2 godine se lepo otkrili karte, svi ko sa čime igra, i tu se već moglo da se vidi ko je na čijoj strani, i od građana i od političara, i ti političari koji su bili u to doba za neko dobrovoljno primljenje tog lepog napitka, ti isti ljudi manje više možemo da kažemo da podržavaju ili žele normalan razgovor sa Rusijom. Pošto tu se već kod liberala se promenilo, već priča od oni koji žele mir su u stvari fašisti i oni koji žele rat su liberali. Tu smo došli u Slovačkoj da bukvalno ljudi koji čak ni ne žele da, pošto Sloveniji su i Ukrajinci, Sloveniji su i Rusi. I ljudi ne žele da, isto kao Slovaci nisu podržavali rat između Hrvata i Srba, iako razumemo zašto se to desilo i znamo da je ponovo tu ona jedna lepa država bila upetljana koliko su mogli, i isto se dešava i na Ukrajini, tako ne kažu svi javno želimo samo pobedu Rusije, ali sa druge strane niko nema tu da ima problem, recimo bivši premijer Slovačke, taj je lično rekao novinarima kao ajde šta vi krijete, vi ne vidite da tu su nacisti, pa tu izlaze svaki dan ljudi sa kukastim krstovima, ovakvi, onakvi, jednostavno se vidi da su tu nacisti. Zašto vi ljudima ne kažete istinu? Pa možemo drugačije da razgovaramo ako vi kažete ok, stvar je ovakva, ima tu nacista. Pošto su tu primorani neki obični Ukrajinci koji nemaju veze sa ratom niti žele da se ratuju, nego nemaju pare da plate policajcima da bi izbegli iz države, to je već druga stvar. Ali mi se tu ni ne bavimo nekima realnima vestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnog fašizma i ne postoji ni u tom mainstreamu ne postoji neka normalna vest koja bi rekla, brate, stvarno ima tu tih nacista, nego niko nacistu nikad nije video. I zato vidi u Slovačkoj
kroz historiju, kad smo već pominjali historiju, ima puno Srba, ima puno Rusa koji danas su Slovaci, ali oni su nekada došli iz Rusije, došli su nekada i iz Srbije. Tako, mi smo jedna slovenska mešavina, da kažem tako. Zato tu ima od svakog Slovena nešto pomalo. Zato se i Slovačka zove slovensko, što znači zemlja Slovena. I jednostavno mislim da i ti političari su ogledalo tog naroda. Naravno, kao što imaš tih par liberaša, imaš i tih političara koji, kažemo, barem da su negde normalni i znaju da shvate realnost, da nisu samo dobri ljudi u Ukrajini, nego evo, prije par meseci unazad, pa to je bilo jedna od najgorih država što se tiče korupcije. Mislim a sad kao oni predstavljaju demokratiju. Pa nismo mi naivni. I ja da budem iskren, svi ti liberali koji sad obožavaju Ukrajince, pa prije 5 meseci su bili prvi koji bi po njima pluli. Ja znam, pošto sam isto i privatnik, zaposlujem i neke Ukrajince. I znam kako ljudi se ponašaju prema njima. Svi ovi koji danas kao da vole Ukrajince mašu njihovima zastavama. Izvinite lepo, svi do jednog su pluli još 5 meseca po njima da je to đubre. I sad odjednom isti ti ljudi koji bi njih klali pred 5 meseca sad njih vole. I mogu da kažem, vidi, tu nijedan liberal u Slovačkoj nije primio Ukrajinca u svoj stan, nego su njih primili ljudi koji su baš oni koji čak i podržavaju Ruse, nego vide Ukrajince kao Slovene. Recimo, moje radnice koje su Ukrajinke, sve do jedne znaju da ja podržavam Rusiju. Nijedna sa time nema problem, nego čak jedna od njih mi pokazivala poruke ono što stvarno rade ukrajinska vojska svojim vojnicima, kako njih ubijaju, i znam lično da je istina ono što se kaže onako na zadnja vrata, da to stvarno postoji, pošto to je žena koja prije par dana išla da umro njoj sin na frontu, i video sam preko svih tih meseca sve što se dešava u ukrajinskoj armiji. Ja ne želim smrt ni tima jadnima Ukrajincima. Drugo je Zelenski koji je, neću da psujem ovde, svi mi znamo ko je Zelenski. Ali ne mislim, i vidi se po tome kako su Ukrajinci uvek glasali, uvek je Ukrajina bila proruska. Odjednom su došlo ovo đubre koje nema politički legitimitet, niko za njih nije glasao, samo su došli neki na vlast i rade tamo šta hoću, i oni jadni i bedni Ukrajinci trpe. Tako nemam ja ništa protiv, i mislim ni Slovaci generalno, i ja koliko znam ni Srbi nemaju ništa protiv Ukrajinaca, pošto svi shvatamo da i oni su naše braća. Ali oni što su stigli nacisti na vlast, mogu da to vidim i u Slovačkoj su bili isti ti nacisti 90-ima, ali razlika je bila u tome što Americi u to doba nije odgovaralo da investuje pare u te naciste koje su bili u Slovačkoj. Zato su oni krenuli u neku manjinu i danas manje više ni ne postoje. A u Ukrajini to odgovaralo, baš to odgovaralo ovim liberalima. A ti liberali, oni su bili ti koji su te naciste na Ukrajine pustili. Ja lično sam bio 16 puta na Ukrajini, tako mogu da pričam o tome što sam za te godine video od početka do kraja, gde to počelo i gde je završilo.
Rene, sada šta je tu sad meni interesantno, sad ta priča oko liberaša, sa tim možemo do sutra, ti isti liberaši u Slovačkoj i liberaši u Srbiji su kritikovali Zelenskog kada je 2014. došao na vlast i rekli, jao šta se ono dešava u Ukrajini, ova je celu opoziciju koja mu je smetala i liberaška i socijaldemokratska i konzervativna sklonio sa vlasti, uveo jednoumlje, uveo diktaturu i tad su govorili ma kakav crni, on nije demokrata, a sada kada čovek javno podržava naciste, ima tu fotografija gde se on slika sa raznim pripadnicima raznih bataljona iz Azova, Crnog sunca i tako dalje, pa se vidi ona njihova insignija ili parafernalija koje oni nose sa sobom, to ih sada uopšte ne zanima, ali navikli smo na tu slepoću kod bilo koga sa pravom nazivamo liberaš. Ono šta mi je interesantno je što naši gledaoci, Rene, ne znaju. Ja sam to našao u 2 inostrana medija, a to je da je jedan veliki industrijski gigant u Slovačkoj koji proizvodi delove za dronove, pa je čak i same dronove, krenuo da to izvozi u Rusiju i to je evo sada u toku ove specijalne operacije. I ne samo to se sada otkrilo, ok, ali smo u međuvremenu saznali kako je krenula istraga kada se sve otkrilo da su pogranični policajci, znači direktno policija, pomagali ovom industrijskom magnatu da praktično šalje oružje kao vojnu pomoć Rusiji. Takođe smo saznali iz istih izvora da je Zelenski dobio nervni slom kada je to saznao, to se sve desilo pre možda nekih 10 dana. Pa, to je jedna, kako da ti to sad objasnim, to je jedna vrlo zanimljiva stvar. Manje više si tu u pravu, a tu su ponovo počeli Sorošove medije da prave hajku. Zato što u stvari ta firma nije prekršila ništa. Sad se bilo je, u Slovačkoj je bila nenormalna frka zbog toga, ko je kriv, ko treba da ide u zatvor, to su uglavnom pravile te Sorošove medije koje su u Slovačkoj, ti su počeli da pričaju tu priču. Jednostavno, među vremenom je izašlo da ta firma nije prekršila nikakve sankcije. Došao je i čovek od te financijske policije, od ministarstva su došli i rekli su, vidite, tu nije bilo prodano ništa što nije zabranjeno. Znači, ako su oni to prodali roskomadeno ili su prodali sa nekom pričom da je to za traktor i tako dalje, ali to ništa od toga zakonski ili sa sankcijama nije bilo zabranjeno. Tako su oni odradili sve legalno i sve je bilo kao po pravu Evropske unije, tako po pravu Slovačke. Znači niko, niti policajci, niti ministarstvo, niti ta kompanija, niko nije uradio ništa loše, a to za koju svrhu je bilo korišćeno, to je već druga stvar. Ali mi kao država ili kao ta kompanija, niko ništa nije prekršio, ali sad ipak ti liberali traže od te firme i od Ministarstva unutrašnjih poslova da se izvine Ukrajini i da se izvini Zelenskom, što u stvari mi smo ništa ne prekršili, ali izvinite se. Kad nisu uspeli danas nekako ispred celog sveta opljuju, ili kako bi to rekao, pa barem da pljujemo samo po sebi, što smo sebi dozvolili u fazonu da pravimo legalan biznis. Pošto oni nisu predali Rusiji ništa što je bilo zabranjeno.
Tako to je bilo bukvalno, tu vest vama nisam još preneo, zato što je bilo to baš danas su rekli da u fazonu tu se ništa nelegalno nije desilo. Samo to je bila posao koji su odradili liberalne medija Slovačke, koji sami idu protiv Slovaka. To je jedna najzanimljiva stvar. Oni nisu ispratili prije nego što su pustili vest da li je to bilo legalno, nelegalno, njih je zanimala samo ta senzacija. Tako mogu, nažalost, da kažem, ništa nelegalno nije se desilo. Rusi su sve dobili legalno i sve po zakonu. Pa, Rene, znate šta mi je tu još interesantno? Ova fantastična priča o jednom izuzetno hrabrom slovačkom policajcu. Ja zaista sada ne mogu da se setim njegovog imena i prezimena, ali mi je definitivno ta priča privukla pažnju. On je naime čovek krenuo na svoju ruku da iznosi nepobitne činjenice i dokaze o mučenju i ubijanju ruskih zarobljenika od strane Ukrajinaca. To je došlo do te mere da je čovek na kraju morao da pobegne iz Slovačke i po zadnjim informacijama koje ja imam, on se trenutno krije u Bosni. Da li možete nešto više da nam kažete o tom slučaju koji je meni zaista bio fascinantan, jer čovek da to uradi u takvom trenutku u Slovačkoj je meni nešto što stvarno treba da inspiriše sve nas. Pa kod nas je bukvalno trenutno rat unutra policije. I kao što sam pomenuo, ta opozicija koja ne plasira ovde tu zapadnjačku politiku, nego ili radimo svoju vlastnu politiku ili možemo reći da smo nekako za dobre odnose sa Rusijom i svi ti političari bi trebali da budu u zatvoru. To je namera Zapada da se oni svi uhapse. I jednostavno sve ono što se dešava, ovaj policajac je počeo da iznosi bukvalno sve. I to je bilo baš u trenutku kad mu jedan od policajaca njemu je rekao da ide da ubije nekog čoveka. Ili u fazonu rekao mu, idi u njegovu kuću, ubi mu dete, ubi mu ženu. I on je rekao kao, brate, ovo je više dosta. Ja više ne želim. I počeo je da iznosi spiske i ima snimljene na telefonu, razgovore. Znači, bukvalno to je užas. To je užas po tome što da bi jedan čovjek čuo o čemu može od sudije do policajaca, o čemu su oni sposobni da govore u 2022. godini, kad smo kao neka demokratija, a tu se još stalno priča bez ikakvog ti ljudi pričaju o ubijanjima ljudi kao da je to nešto da si pojeo sendvič. To je za njih jedna najnormalnija stvar. I naravno bili su tu i neki drugi policajci koji su probali nešto da iznesu vani. Manje više da možemo reći da svi su od njih mrtvi. Čak jedan policajni general koji je bio prezident ili predsjednik slovačke policije, kad se promenila vlast, on je napustio svoj rad i za pola godine je već bio u zatvoru i u tom zatvoru je do 3 mjeseca poginuo. Kao nesrećan slučaj. I zbog toga se taj čovjek krije u Bosni, zato što kod nas se dešava u zadnje vreme veoma dosta ovih nesrećnih slučaja i naravno
kako to ide, za tog policajca se već kaže da je on, ne znam, narkoman, alkoholičar, da ništa od toga što on kaže nije istina. Istinu kažu ti koji kažu da to nije istina. On je sve izmislio, ništa takvo ne postoji i tako, nažalost, što ti Sorošovci imaju ove liberalne medije na svojoj strani, tako to izgleda da na kraju to će završiti kao on je stvarno budala, pošto ove alternativne medije će biti zabranene i on neće imati šansu ništa da kaže, nego samo da se krije negde da ga ne ubiju na kraju. Ali Rene, ako pogledamo recimo sada trenutne okolnosti koje se dešavaju, ajde svi očekujemo da će Rusi, i to je realno za očekivati, osloboditi u potpunosti ove 4 oblasti koje su proglašene delom Ruske federacije, dakle Zaporoška, Hersonska, Donjecka i Luganska. I sada imamo situaciju u kojoj 70 do 85% građana Slovačke je protiv Ukrajine, odnosno je za Rusiju. I imamo situaciju gde se vodi rat u policiji, a sa eskalacijom rata i sa dolaskom zime imat ćemo jednu ekstremnu situaciju u društvu i ulazimo u prilično neistražene vode. Da li dolazimo u jednu zaista opasnu sociološku i kako bih rekao, građansku situaciju koja miriše na nešto što bi moglo da bude otvoren i jasan bunt i protiv režima u Slovačkoj i svega onog što režim u Slovačkoj radi, a i protiv Ukrajine? Najviši sudija Ustavnog sudu u Slovačkoj je prije 2 dana rekao da Slovaci neću nikada ratovati protiv Rusa, zato što smatramo Ruse kao najbližu braću. A mislim, ako to kaže najviši ustavni sudija, već to nešto znači. Ja sam od ličnog iskustva mogu da kažem, zato što u ove zadnje 3 godine kad je stigla nova liberalna vlada u Slovačkoj, kao što manje više je čudno što su stigli po celom svetu, njih, već sam jednom danas spomenuo da smo skupili 1 milion potpisa za referendum da se ova vlast ukida. I šta se dešava? Ništa. Znači, bili su mirne proteste, nije se desilo ništa. Bili su agresivne proteste, čak sam to već u vašim medijama pominjao, gde čak i policija sa gumenim mecima palila po ljudima, jednomu su probušili vrat i tako dalje. Bilo je tu baš nekih užasnih stvari. Znači, ne može ni mirno, ni agresivno, ni nikako da se to promeni. I ja iskreno vidim da barem u 50% stanovništva ima želju da Rusi dojdu u Slovačku i da nas oslobode ponovo, pošto jednostavno u tom sistemu kao nas građane niko da ne sluša, kao da nisu svesni da mi smo oni koji njih plaćamo, da oni rade sve na naš račun. Nisu to njihove pare. Oni, kad pominjamo energente, te firme koje ovde prave atomsku struju ili gasovode, sve to, pa to je bilo za vreme komunizma pravljeno od para naših dedova. To su pravili naši dedovi, naši očevi. Nije to bila neka privatna italijanska kompanija koja to napravila. Znači, vi ste samo došli i kupili ste za jeftine pare da nama sad prodate skupo, ali i to svi kapiraju da to nije skupo, nego oni samo prave cenu
da bi imali pare za Ukrajinu. Ja sam baš pre neki dan to izračunao. Ono što se daje Ukrajini, to su bukvalno te pare koje mi platimo višak da oni imaju za ratovanje. Znači, ljudi ovo sve shvataju, ali kad vidimo da mi nemamo realnu snagu i ja bukvalno kao Slovak, ja ne želim da idem ubijati drugog Slovaka i još da ubijam nekog čoveka koji isto radi neki svoj posao. Zašto bi to radio? I oni na vlasti pobegnu na kraju negde u Ameriku. Ali nama izgleda tako da nama ne ostaje ništa drugo nego bukvalno da dođe ruska armija da nas ponovo oslobodi. Kako da vam kažem, mislim da imamo istu želju i možda san koji ćemo dosanjati, ako ne ove godine, onda sledeće. Ali recite mi, baš recimo sada kada ste spomenuli cene energenata, da ja sad vama ne bih davao informacije koliko su porasle cene energenata ovde, verovatno vi tu i znam da i da pratite srpske medije, kad imate vremena možete da nađete pravu informaciju, ali recite mi recimo cene energenata u Češkoj i recimo cene energenata u Slovačkoj, koliko sada trenutno košta, ajde sada možda prerano, ali koliki je sada mesečni račun za struju? Kakva je projekcija, kakva će biti recimo račun za struju u decembru, januaru, pa recimo Slovačka i Češka, neka usporedba? To je i jedna kao stvar. Većina ljudi kao u Češkoj i u Slovačkoj ima fiksiranu cenu i to znači da oni još do nekog januara ne mogu da menjaju tima ljudima cenu. Ko je još uspeo da negde sad u martu potpisao ugovor, on će imati još do sledećeg marta dobru cenu. I ja sam dobio sad račun, nije mi bilo ništa više nego su mi vraćali pare. Sad, bukvalno, nažalost, da kažem srpskim gledaocima, ne setim se imena čoveka, ali bukvalno sam gledao prije par dana razgovor sa čovekom koji od 90. godina potpisuje za Češku Republiku sve ugovore što se tiče energenata ili sa Norveškom, ili sa Rusijom, ili sa Nemačkom i tako dalje. On je pre par dana prvo kad je počela kriza, on je došao na vlast i kaže političarima, ako ne možete vi, recite meni, ja idem odmah u Rusiju, ja ću lično da potpišem ugovor sa Putinom. Ako je vama problem, ja ću da odem. I oni su ga napušili, da kažem, onako, i on je pre, recimo, 10 dana je rekao, ajde zatvorite me, ja više neću da čutim. Sve je ovo prevara, vi ljudi lažete, ništa se na Lipsku burzu ne prodaje, nego se prodaje 10%. A ovo ostalo što prodajete ljudima, vi prodajete samo za te cene, te Lipske burze, a ta struja ili gas nikad nije otišla tamo u Lipsku burzu. Sve je to prevara. I ponovo, šta to znači? Znači na kraju ljudi to sve vide danas u tim alternativnim medijama, ljudi dođu na taj protest, pričaju zajedno, čak mislim da je taj čovjek bio i na jednom od tih skupova u Pragu. Znači ovako, razlike u cena, nešto ima skuplje u Češkoj, nešto ima skuplje u Slovačkoj. Ali ono što je zanimljivo jeste da u Poljskoj to nema. I sad dovoljno puno Slovaka i Čeha ode da kupuje kao hranu, gas i tako dalje u Poljsku. Zato što, recimo, hleb je u Poljskoj 70% jeftiniji nego u Slovačkoj ili u Češkoj. Jogurt, znači, da kažemo, generalno sva hrana je 50% minimalno jeftinija u Poljskoj nego u Slovačkoj i Češkoj. I svi pitaju kako je to moguće kad smo jedno tržište i jedno imamo isto,
Da li je to zato što poljska vlada više podržava taj antirusizam ili kako da to kažemo, ili su spremni za rat ili ja ne znam, ali jednostavno kod nas počinu cene da bukvalno su nenormalne. Ali na drugoj strani sad su kao češka vlast je probala da stavi neku taksu na kompanije koje proizvode ove energente i tako dalje. I prva reakcija tih kompanija je bila mi idemo u inostranstvo. Tako ne da dobiju više para od tih kompanija, sad neću ni dobiju to ono što su dobili prije. Znači, ja ne razumem ovi ljudi koji su bukvalno u Slovačkoj i u Češkoj na vlasti, jednostavno oni moraju da vide šta rade. To se osjeća na svakom čošku. Ja imam firmu, ja vidim koliko ljudi kupuju, koliko štede. Morao sam ja da dignem cene koje ja ne želim da dignem i ne želim ja da budem protiv ljudi, da radim protiv njih. Ja sam tu, prodajem hranu ljudima. Znači ja sam njima usluga, ja obožavam kad ti ljudi dođu i kad se raduju. I ovi su odlučili da nas sve normalne privatnike da nas unište. I to je ta stvar koja se, mislim, mi dok možemo idemo, ali vidim po drugim kompanijama da polako se krene, napuštaju ljude, neke firme počinu da zatvaraju. Još nije došlo to najgore, to će biti tek u decembru, u januar. Znači, a ono što će se desiti tada, pošto ta agresija u ljudima, to se isto osjeća na svakom koraku. I znači ono što će se desiti ovde, da ne zaboravimo da mi smo isto Sloveniji i isto sme one vatrene duše i onako smo dobri komet, a kad je loše onda nismo ni mi baš najprijatniji ili kako da to kažem. Tako očekujem za sad još sve nije katastrofa, recimo u Slovačkoj je gas trenutno oko 2 evra za liter. Ali još to nije taj top koji mislim da će biti negde u januaru. Dobro, ali svakako su cene, što se kaže, robe široke potrošnje kudi kamo skuplje u zadnjih 2, 3, 4, 5 meseci kao i ovde u Srbiji. To je prosto nemoguće da nije tako, ali jako interesantno ovo što ste spomenuli. Isto zajedničko tržište. Ista valuta, manje više u svim državama koje sačinjavaju Evropsku uniju. Manje više isti zakoni, negde se Ustav više uskladio sa Ustavom Evropske unije od neke zasebne zemlje, negde nije. Ali ovo što ste vi naveli je meni najočigledniji primer tog najgoreg licemerja Evropske unije koje sam ja lično krenuo da vidim još pre 30 godina. Dakle, u Slovačkoj i u Češkoj, gde je apsolutno jasno da je narod proruski orijentisan i više nego proruski orijentisan, kod njih ćemo da stavimo hleb, mleko, jogurt, pirinač, pastu, to će sve da bude skuplje kod njih, a u Poljskoj koja je proukrajinski orijentisana, kod njih će sve to da bude jeftinije i neka oni to vide i neka idu da kupuju tamo u Poljsku. Znači, to je meni čisto kažnjavanje, kako da kažem. Jeste tako. Nažalost, ponovo, ljudi to shvataju, ljudi to vide. Čak ja ne mislim, pošto znam i Poljake, i ne mislim da svih 40 miliona Poljaka podržavaju tu njihovu priču. Ali to što političari poljski su više agresivni nego naši političari, za njih jednostavno naši političari ne rade dovoljno
i to je zato što oni ne buntuju narod ili ne uspevaju da većinom tog naroda ide na tu proukrajinsku notu. Evo, mogu da kažem, u Srbiji su bili ti vesti koliko je bilo u pragu tih ljudi i češka vlast da bi napravila kontrademonstraciju morala je platiti 50 miliona kruna, što je mislim oko 2 miliona evra, za kontraprotest, da bi nabavili glumce koji tu dođu. I ja sam video slike, predstavljalo se kako tu bilo nekih 50.000 proukrajinskih ljudi. To su bili samo dobri fotografi koji su napravili sa dobrog ugla sliku. U stvari tu je bilo možda 10.000 ljudi sve ukupno. A kad zamislim da za tu propagandu oni plate 2 miliona evra, 2 milione koje su mogli da imaju ljudi, koji su mogli da imaju one majke bez čaleta koje moraju same da brinu o to dete. Umjesto toga te majke su izbačivane i stanova da imaju gdje da žive Ukrajinci. To se sve vidi i ljudi to sve znaju i sve se to računa. Znači, ono što ste vi rekli, mi to sve kapiramo da je ovo kažnjavanje nas. Ali valjda živimo u demokratiji, valjda demokratija je o tome da ja imam pravo za svoje mišljenje. Ja ne znam, nigde nisam rekao da podržavam da neko nekome seče glavu na najgori način, da ga maltretira, da ga muči, da ne znam. Ja ne mislim da je išta pozitivno u ratu, da je išta pozitivno u tome da ljudi umiru. Ali jednostavno te Sorošove medija, lično mene ili mislim čak i vas, predstavaju kao tog ludoždera koji obožava to da negde umiru ljudi. Ja ne mislim da je niko od nas takav. Ali mi smo kažnjeni zato što sebi dozvoljavamo to slobodno mišljenje, što nismo postali robovi i jednostavno ne primimo tu njihovu propagandu samo zato što su oni rekli da su takvi. I vi kao Srbija ste prvak u toj nekoj slobodi, da kažemo, u toj slovenskoj slobodi, da uvek krenete i to od davnina krenete svojim putem i to nekome vrlo smeta. I mislim da je to isto kod nas kao kod vas, samo zato što vi ste imali 2000 godina konstantnog rata, vi ste neko ko je na to genetski navikao da je tako, a zato što mi smo vama bliži moramo i mi da budemo kažnjeni, zato vi ste bili kažnjeni sa ratom, mi smo bili malo kažnjeni sa nekim drugim stvarima, da bismo se poklonili tom novom svetskom poretku što oni nažalost nisu uspeli, pa nastavljaju da nas kazne. Ili ću da nas unište skroz, a tu moramo mi kao slovenske narode da shvatimo. Jednom je u Slovačkoj jedan lepi ruski pisac, on je nažalost umreo, ali on je se preselio u Slovačkoj, bio je političar u Slovačkoj, zvao se Sergej Helendik i on je tu rekao na jednom skupu jednu lepu stvar. Sloveni se uvek drže kad je najteže. Pa mislim da to vreme sad i polako dolazi i treba da dođemo te pameti. Rene, evo jedno pitanje za kraj. Bez obzira što ste vi rekli da vi čekate oslobođenje od Rusije, ja mislim da građani imaju, kada se skupe i kada su zajedno, samo kada shvate u stvari da ih ima mnogo, mnogo više nego što ima ovih, da mogu da urade bez obzira da li su ti protesti mirnodopski ili su malo strastveniji, možda malo i agresivniji, ali sve u odnosu na to kako
radi vlast, jer građani će uvek imati reakciju na akciju, to po meni. Međutim, ovo hoću da kažem, Rene, kako vama deluje, evo, na zapadu, nama ovde, Slovenima, uopšte nije taj, recimo, Twitter, konkretno, nešto preterano bitan. Mislim, ja mogu sutra da ga instaliram, deinstaliram, ja sam bio blokiran na Twitteru, ali na zapadu Twitter je jedna vrsta medijskog boga, da tako kažemo. Ajde, ne kažem boga, da ne krivim reč Božju, božanstva, koju je sada preuzeo Elon Musk, za koga sam ja odavno tvrdio da radi, da tako kažem, za našu stvar i da je na našoj strani. Sad taj isti Elon Musk je recimo danas suspendovao akaunt jedne zaista užasne liberašice, užasne, kažem, zato što je žena držala odsečenu glavu od Donalda Trumpa u svojim rukama, otvoreno je pričalo o tome kako Trumpa treba likvidirati. Dakle, njen akaunt je suspendovan trajno i suspendovan je akaunt, recimo, za Aleksandru Ocasio-Cortez, jednu mladu liberaškinju, takozvanog mladog tigra, i što je najinteresantnije, bukvalno 10 minuta pre nego što smo vi i ja se uključili u međusobnu vezu, Elon Musk je javno najavio i rekao da treba apsolutno svi građani Amerike da sutra na izborima glasaju za republikance. Ja nisam mogu da verujem šta je čovek rekao. E sad, samo pitanje za vas, ja znam da je ovo, da je sve ovo što ja sad pričao duže trajalo, ali kako komentarišete celu ovu priču oko Twittera i ove Muskove najave? Ja, nažalost, ne mogu o ovome puno da govorim, pošto ja ne koristim niti Facebook, niti ove druge stvari. Znam da postoji Twitter. Mogu samo da kažem isto jednu smešnu rečenicu, pošto u januaru krenu u Češkoj predsjedničke izbore i jedna liberaška kandidatka koja je vrlo antiruska i tako dalje, baš je juče najavila da ona odlazi zbog Ilona Muska, odlazi sa Twittera, ali kaže svojim pratiocima, ali ne brinite, nađete me na Telegramu. Ja kad sam to pročitao, kao i ostali ljudi, crkli smo od smeha. Vidi, ja se nadam, i pošto znam nešto malo o Ilonu Musku i razumem pod kojim je on pritiskom nenormalnim, tu su sve ti tajne agencije, CIA, FBI, ne znam ko sve njega prati, ko sve za njega pravi pritisak i tako dalje. Niti me zanima da li on kao Amerikanac bukvalno podržava Ruse ili ne, ali nadam se da je čovjek sa zdravim mozgom i tako trebamo da se shvatamo svi ljudi po svetu. Ja sam anti-Amerikanac, ali ne kažem da mrzim sve Amere, pošto i oni imaju svoje muke, imaju svoje patnje. Zašto bi, i isto ne mislim da jedan običan Amerikanac negde iz Teksasa da on uopšte želi neki rat sa Rusijom. Ima on svojih problema i on mora da plati hleba kao da ga platim i ja. I uloga ovakvih ljudi kao što je Elon Musk jeste da nam, običnim ljudima, pomaže ako on to želi. Može da bude đubre kao što su svi ovi ostali. Sad je pitanje do njega da li on ima te muda da to uradi ili ne. Ili je isto jedan od njih, to ja nažalost ponekad kad gledam sve ove vesti, kad gledam sve ono što se dešava, čovjek ponekad ne zna ko je ko, da li su to ti stari kabalisti ili ovi novi satanisti. Bukvalno čovjek nekad ne zna koju igru igra i ponekad bi želeo da pored mene sedne Isus Hristos da mi objasni neke stvari, pošto bukvalno kad čovjek prati sve ti vesti,
kao što je bilo sa tim Starlinkom, bukvalno ja nemam pojma što, da li je to onako ili je ovako, svako priča nešto drugo, tako izvinite, ali nemam baš za Twitter neki ekstra koment. Ne, hvala vam puno što ste bili gost u mojoj emisiji. Evo samo da napomenemo još jednu vest. Ovo što ste rekli za Isusa Hrista, to je bilo fantastično. Ja sam to poželao, pa sigurno 100 puta do sad. Ako ne može Isus Hrist, Gospod Bog, neka mi da nekog anđela u nekom trenutku, eto, kad budem umro, da ga na tenane pitam sve ko je bio ko i ko je bio šta i ko se u stvari borio za nas, ko nije, jer stvarno čovjek može da se pogubi u svemu tome, ali interesantno je to Starlink, kad ga spomenuli, i dalje ne radi 1300 satelita koji se nalaze iznad Ukrajine, i tako da, mislim, što mene tiče, ne moraju ni da ih popravljaju. Ali u svakom slučaju, Rene, hvala vam puno što ste bili gost kod mene u emisiji. Meni je bilo zadovoljstvo da po prvi put uradim intervju sa vama. Hvala nam što ste nam dočarali situaciju u Slovačkoj i u Češkoj, i nadam se da ćete biti u nekoj budućnosti skorijoj kod mene ponovo gost. Ja se zahvaljujem vama što ste mi dali taj prostor da iznesem neke svoje mišljenja i vrlo od svog srca želim svima pamet u glavu. Ovi gore žele da se mrzimo, da se ubijamo međusobno, i ne dozvolite da to radimo. Rene, hvala. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija Kota 17, naravno na vašem omiljenom kanalu Rezervni položaj. Do sledeće emisije, čuvajte se.